Abantu bagira ngo bashanga kuteganisa ubwaho kuzaha amashomero agubara kwegesezaho ahabwe ingendo ningwa kandi kibaretero batashomesa je beji ahabo kwika amashomero bacerirwe. And but we realize in our schools there is still human resource, manpower shortage. Most schools lack teachers. Twina amashomero ya gavumenti igarakenera na munana hasa waza kuri amashomero ya gavumenti igarakenera na munana agamwe gariyo mahali to reach areas mwene amashomero ago tukinga bebizibe byo amashomero gashanga ahantu umushomero usanga mutayo ari na mizi gariyo. Isingiro niyo district Isingiro no mu Uganda okukoraje omukisi abantu bahereza burungi kandi kitongore cy'ubwegese nicyo kereze yo koraje wagerageranisa n'ibindi. Ekidesere twakora kurungi munonga icyo kubanza mu service delivery education tutandikira inspection of schools and monitoring of schools hamwe na projects zazo. Isingiro district amashomero gona tukinspectinga kandi tugezeho tugamonitoringa kandi tugareka turiya projects z'government kutereza kandi sente zo kutereza kugira umba kutereza kuremera mu yazo twondeke bizimbo mugwire. Abantu bagira ngo cereserwe ingwatanisa nongeri hagati y'abashomesa n'abarukubebembera hamwe no koratera ingenderwaho y'ibyo bwegese. Tugareka turibika mu twakuru cyiko hagati y'etamu kandi tugareka tururu cyiko rukwende etamu den turunda mwabo bona abatakwasa kureta data mugwire kandi kumvairinga data barangu bajereta kandi baretana n'ibizwa umasomero bagatuvugana nabo tine naje bakweta inspection dissemination of inspection findings. Ibyo nshonga kuri ito twaza kubiya Kampala twarwanirira sente twakora lobbying here and there twatunga sente twazireta ha district chairman nakachikoke nabo bazitera imihango ko kuzitera imihango ngo ruguto nankarukorwe ishomero nankariyombe abashomesa n'abantu bakubito mu nkora. Gashakwa Felix Nduhura.